Guys, ngan pen EAP gue ga por full website kan ga por ban agane ga website pila ban create kinu ki presentation ba ya dai ki ya ki topik ba pikwa mo kum ban sina presentation nang ta jongno la ne ram ta ka pule puthi ru kan ga website ko long available mo ram ta jong phila ta pikwa ka ta teling le bi ta website in klik gamma website te bin i hang tu gamma klik tu gamma te menta kaya lam page tu page nang ta de pin klik tu create new tu hang ne baro pin lab iki baro pin la de pikwa le pin sa explore ma phi ke ne ko website dengan pin example khniat tu ko generate nang tangan pin example kum ka presentation mo hang ne la de klik lo pa presentation tem tangan ngan to example kum ko ka topic ba phi kwa mo tangan I live tu dengan ngan klik generate outline te hang tu pin ibaro ki topik la ne ki ba phi kwa mo te kumot ba phin klik be ya kawai na pedang jugi tu kumot ba phin lap ban